ka channel lo hlir tu te sibei le vek ule namaste voina kan zir tur hi topic poimo tak self introduction ani dona self introduction hi kan hria thiam dan tur chu mahni in hmel hria tir dan mahni in hmel hria tir na ania he thil hi thil poimo tak na zon na te interview na kan kalte na poimo ni Masaber chuan self-introduction hi hmun hnia karon thena first to normal self-introduction. Normal dewa mahni in hmel hria tir dan entirnan mithar te ilo tong ta khatyanga khan two line hi che imamoni chuan a second na chu job a te job interview na te na izona ikalin khatyanga khan na poimo em ani Masaber chuan he introduction hi English Mizo le Hindi in karonda a first na hi normal self introduction hi line ni chau karonda a poimo zualte lo anila chibei kaming chu Esther ani kaming ania Esther kha namaste miranam Esther hai karondita next line a kamu chu alomom hle mai Hindi chuan आपसे मिलकर खुशी हुई alom hle mai tina खुशी हुई next self introduction for job interview hi masaber chuan good morning sir achang kan wish thina ni interviewer ha greeting kan pe masanga chuan dota hun thamin pe kan kha lom thu kan shil don ni chibei sir ma'am ani lo le ma'am masaber chuan hetianga hun thamin siam sakawangin kalome हिंदी जान सुप्रभात सर और मैम सबसे पहले मुझे अपनी खुद की परिचय देने का एक अच्छा मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद कंतियांग लोमथु कन शिलंगा तोपनाहान सुप्रभात चंग कंचनंगा चुआन धन्यवाद खान कन एंडंग कंति तोपंग दुलिया चुआन माय नेम इज मानी मिंग इन कंचनंग इंटरव्यू का mani mingin kan chananga chuan adotlia kan pian na kan seilen na kha kan soidon ani ka ming chu bracket ai mingi danga I pian na mun I seilen na mun achang kani ityanga mera naam hai mera naam bracket a khani ming hai itidoni topnan khan मैं bracket a I seilen na mun se hu ityang I have completed my graduation from College Ming Isoyanga bracket akhan Mizo chan College Ming gan soimhasada chan achang ka graduate tyanga Hindi मैंने अपनी graduation bracket I College Ming से किया है tyanga dutlia chuan ikum le I hobby isoidonani ikum kha I am bracket I ikum years old I like to read books and dance on my free time kha kum mizo chuan kum kan soyanga chuanin mi kanya kahun o la le khabu chhiar le lamnuam ka ti hindi chuan मैं bracket I kum साल का हूँ मुझे खाली वक्त में किताबें पढ़ना और नाचना पसंद है Dotlia, there are 5 members in my family. I have 2 siblings, 1 younger brother and sister. Mizo chuan kan chung kwa a mi panga kan oma naw mi pa pakhat le meichha pakhat kanei Hindi chuanin मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं मेरा एक छोटा भाई है और बहन है मेरा एक छोटा भाई और बहन है तोबला ma chuan ichakna le ichakla nate inhi nate khai soidonani Hey baga kathil ronda baga zoduin nei chuan comment section lama miron zot thai हिंदी चा मेरी ताकत ये है कि मैं आत्मप्रेरी व्यक्ति हूँ और मैं चीज़ें जल्दी सीख जाता हूँ ओले खाजुंग खा तुंजुम वीडियो ताना करंदा थे चुनिया हे वीडियो ही छाइन दी चा मिला लाइक सका मिला सब्सक्राइब टूरिन कर रिक्वेस्ट वे कचेऊ